Weru TV. Mbere nkethishia kona gucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kuatanira about Nteto cia Weru Thaa Mugwanja cia tariki 26 mweri Wena mwaka ya 2022 beta WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati antu 15 barani ageni bakumwa nthiguru ya URETERI na Ethiopia ni bawatiri nthiguru ya Kenya ntere cia Kinandoba gicigone bunge kia Gembe North na rende barigiretwe gituone kia borithi kia Lare beterete okinywa koti wa Irware. Agikira kirori onto boss Yezu Alare Ezra Sambu na rutete mukana ki baraba witethia na mbere biashara ndegeni watho akiwa borithi bairitho muno utira ni bakorwa nacio na uchithiria buro. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari ena shetariria. Ujune modolongo gwanto 15 kuma nthiguru ya Ethiopia na URETERI babarikitie na kuwatwa ni mabitha abaokaria kuma Alare bagwatiro ntere echa Kinandoba bachugitie kugeria abura bakathungira nthiguru na bakurukire kuthi nthiguru ujingi no ende kuringana na OCS wa Rare to Ezra Sambu augite onto bobo ibukuthi nambe na kuruigwa na bone mabitha abaokaria gutigira gutire onto utabobo wa biashara ya kurukagiria anto goko pokathi na mbere kuweza kunasa watu kutoka nje ya jirani ya Ethiopia ambao ni vijana na imekuwa ni twin. Na sasa tunatarisha wananchi kabisa kwa sababu imekuwa ni kasi ambayo inaendelea imekuwa ikiendelea na tunajaribu njia zote tufungize mabarabara zote to make sure hakuna mahali wanapita. Tumeweka askari kuanzia Kina mpaka hii Kinaduba na tunahakikisha kwamba all routes hata pale kichaka pale because wameanza kukundua njia ya mkato na pia hiyo njia tumeweza deploy ama kuweka maafisa wetu na informers wetu. Tayari ende 15 baba ibarekete na kuthuranirwa kuuma gituo okia Alare na kuirwa kotini nikenda bathi na mbere na kugitirwa igamba areao. Tunaweka mikakati ambayo tunaweza kuona kama tumekuwa tukifaulu sasa. Kwa sababu kama jana tumeshika watu 15 na tena wanaenda kotini na wakienda kotini sasa kwa tunapa wataamua vile watafanya. But sisi sasa kama polisi tumefanya part yetu. Kuma Lare Gembe North, Nicholas Chabari. Kongi na kuniate atongere bakia makiana Kenya kuma county Embu ne bakwendekithia mutongere wa kiama kiana Kenya Martha Karua kunenkirwa kaanya kamunini wa rais kingwataniro ya Azimio la Umoja bakiwa Martha Karua aina rekondi njia ya audit ngoge na ataetanirwa na maiti ya mbuku mono ende na ithirete ya kilo amana ne kurobo nene. Mwandiki wetu wa Nteto kuma county Embu ritamwaniki wa mushiri na shetariria. Atongoria a kiama kia Kenya kuma kaunti ya Embu ni marendekithia Martha Karua gukorwa akivewa giturwa kia munini wa bururi thiini wa muungano wa Azimio One Kenya Alliance. Marauga ati Karua ni mutongoria uri na kioneki kia uthii wa na mbere wa bururi ndagwatanitwe na ciiko cia ungumania na ni muruiriri wa ivoto cia kiomundu. Tukienda kwira Mheshimiwa Honorable Raila Odinga ave nafasi Mheshimiwa Martha Karua
akorwo running mate wake tondo ni twice Mheshimiwa Martha Karua ni mundu akoretwe akirwa na ungumania na akirwira ivoto cia mwenge guku gwetu bururi wetu wa Kenya na Mheshimiwa Wangari Martha Karua ti mundu wa kuona maundu makivitana akina kira koguo ni twice Kenya yonthe no ekorwe safe kana mwena wogiteri utongoria ri wa Martha Wangari Karua na varia marauga Karua ari na uvoti wa gutethereria atumia undu umwe na ayuthi gukirira kuona ni makoretwe matigitwe na vuva muno varia utongoria wa iturwa ngurani ukoretwe kengi ukithie na andu arume. Nchi nzima inajua uongozi wa Martha Karua. Kwa hivyo hatusimame hapa kwa sababu ni mwanamke. Kila kinatufanya tusimame hapa ni kumshika mkono na kumuomba Amoro Odinga ambaye ni 5th president of Kenya amchukue Martha Karua. Request baba ave Martha ta deputy president wa Kenya tondu ni mutumia wina vision mutumia ungituthondekera maundu metu kama tatumia aembu na mundu ungivota kurodereria gufaitira ivoto cia andu aembu na varia marauria andu onthe aria mari thiini wa muungano uyu gutiga kwenda mundu wao athurwe kuona kiria kiavata ni wira uria mutongoria akarutira a Kenya onthe. Embu twi Mount Kenya East ni wega kugweta uguo no ati tutiraroria gakani getu kana ni kuma kuturaroria yu tongoria ni uriku ungivota gutongoria ti mundu wetu wa nyomba no korwo uyu wetu no ati ndungivota gutongoria bururi wa Kenya ndungivota gutethia andu koguo icio ya kuga ni mundu wetu akuma Mount Kenya East. Number 1 ni twetikire ni turaroria mutongoria tondu na twathi west kana kuria kwingi tuge uyu ni anengerwe na integrity yake ni wanting kana tiria mbega andu etu tutikoro twatethia bururi wa Kenya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Uria makareka ya ntano ciana bari yetete na mbere kuyirwa ntere imwe ciatigania mulwamiri wa atumiri atigania West Pastor Jeremia Kijana awete boya atumiri ni bawatanirite na ikundi gitege kithirikari amwe na akari utetheria thirikari kurwa na makareka ya ntano iciana bari kaitenio kau mutumiri o na urete aciari kwebana na ntano cia karaya cia twana twatweye na kurumira chikinende mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi na Shona Njira Indiku. Ondi ndwangi mwanya itisha kithirikari cinditaniritie muno kurwa ntano ciana bari mature neriu kuringana muthenjeri Murungu tigaine wese Jeremia Kijana na kuya thenjeri bao ntuko kinyabo iba iritaniritie thai kiri kuatia thirikari ndwaye ni ondu ntano ikasha cokera ringi awingi muno nturene batwe turi bishop na pastors na tongeria bonde bakanisa kwina mantu yakulukirwa ne gita na tona batwe katwete tocho kwa Misiri na taumire Misiri unto bambere tona ntano chiare ichi kwarwa muno ndene tigania east na tigania west na towa batwe twe pastors mila ntano chiare ni akulukirwa ne ita na towa tukawatana na thirikari tore kanisa ni kenda ntano chiare cia kinya mwisho ora thirikari yaugire na boko ni na bontano ciana bathaka cia Kimiru kuringana muthenjiri uyu wa Murungu kwina mantu yange yendelea igitara ntano ra kinya twaikwa kwina ngoi kwina interview wetu Antonkure kwina marwa turenda kuwa batu turi atongeria bakanisa mantu yauni urongo veri mantu yaune yo veri mantu yo tuchokia na nyuma na batu iturwami turi atongeria bakanisa kuwa tutetekeria mugongo yetu guchokwa na nyuma kiri urongo bakulukirwa ni ita togwa batwe kethia ni uma bara bamenyanite na Murungu ibareketie kumenya uma na uma guthaurite okombone mkuluki ndienda kuwa mantu yare yakulukine ita batu ituthambite njara na twe kanisa itwetekeretie na tukawatanira twe bishops tukawa turienda kuwatia thirikari ndwa nikenda mwananchi amenya karenera turi
te amanto ya ntonkore te amanto ya nchobi chiodhari te manto ya kuambu kana manto ya ngoi imanto ya kugimaria mwana bwega bokiri na karitano manto ya Biblia nekenda akura na metere emega. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa Kelvin Kimathi. Minister wa Karia Bondeni na wathani bwa matura Ndagitari Fred Matiang'i na tongirete mabitha bangi anene bathirikari kiwikira kiroreri ukuria ntumiri cia kuboreria kiege kukia rais wa bathatu wa nthiguru ya Kenya Mwai Kibaki. Mutaratara yura yuetithitwe mbere nyumbene ya Harambee House moroto munene yue uti ya uturo bwa mututigi ura wakwire muthenya wa kiumia kithiru ntuku ya Jumaa eno kurubwa miaka 90. Asante. Yes. Sasa si tutaongea bro. Mimi ndio nilikuwa tuko pamoja. Mimi ndio tuko pamoja. Hapo sawa. Tuangalie picha, let's look at the cameras. Thank you. Hamna neno. Atongeria mwanya na kariba kuma Kwale no betete na mbere kuboreria gikuo kia rais wa bathatu wa Kenya mzee Emilio Stanel Mwai Kibaki ore mwire yua wena yoyuetete na mbere konweru are entuku yele na inya muthenya yoro yumantu yakaithira yakario akarina atongeria bani baetete Kibaki ya rais ororare no tongeria burabo ya pio na bamurikanira mantu ya mainge yarababwitheretie Nteto. Maana nyinyi ni watoto wetu. Mkatuangalia kujiunga sote kwa pamoja kuomboleza kifo cha rais wetu wa tatu His Excellency Mwai Kibaki, ambao sote tunamkumbuka kwa ule mchango ambao alikuwa nao katika kuinua maisha ya jamii yetu ya wa Kenya. Mwanzo ni rais mmoja wapo ambao alileta wa Kenya pamoja, akainua uchumi wetu. Baadhi ya ile miradi mikubwa ikiwa mmoja wapo ni mwanzo wa CDF ulianza wakati wake, ambao paka sasa tunajivunia. Katika ile miradi mikubwa ndiye aliyetuanzishia Thika Super Highway, kama tukumbuka vizuri sana. Mimi ambaye nimefanya kazi kule bandarini, ndiye ametuanzishia ile bandari ya Lamu, ambao kufikia hivi sasa imeanza kufanya kazi. Hiyo ni baadhi ya miradi ambayo alituanzishia na sasa hivi inaleta manufaa kwetu. Kwa hivyo tumkumbuke na tuomboleze kwa pamoja kama wa Kenya. Ningependa kuomba sote tusimame kwa ajili ya heshima ya rais wetu ambaye ametuacha, ambaye ni rais former president Mwai Kibaki, ili kwa dakika moja tukaweza kumpa heshima. Lakini hapa imekuwa mizi. Mifugo pia tunakufa njaa, hii na hiyo mifugo ipo itakula nini? Kongi na kuna ate mwere ya mututigi Mwai Kibaki ura wari rais wa bathatu wa nthiguru ya Kenya yuetete na mbere kononi ya Kenya irwari entuku ya yile karone biambonge. Kibaki atero turobwa wentuku ya Jumaa kiumia kithiru eno kurubwa miaka 90 na akathikwa Jumaa kana Jumamosi yete na arakamite ya mathiko etete na mbere na mibangwe ya mathiko atone bura ikaro biambonge gukari irwari.
tombe tunogokia nini ndu itucokerete na Nteto nkolokio kathiora mitambo. Ni kwenda oba moyo mbera utoro butathira onto nde kuma ngogene ndonera jo utoro bwathira ndetera ndira mama ntuko yonde nyantoka ira onto nachora ya ngokira ndetana na ntina mbere kana nyuma lakini kwena utoro onto mwathani nari mbere na mpere umebundira ambie kwendia sabuni ukagita muntu ruso maisha nejaja poronga mena wete mwathani okwa kuoni tira sima wendie sabuni ende no wendie kingi na mwathani agagutethige kauma ngugi ukaigua makinya ntukunyana ruo kauma ngugine ukaria no nyona na baku bakathoma na okagwata ngugi ekwire okenda gwita wa mienda wa mita na nkoro eku ukona mbecha cionde irio kwenda Nteto randa koroga mutongi jomwe andi nkoroga sabuni nyingi muno ni kwithirite kwina antu babengi bokoroga sabuni mwanya jwaku na antu bangi barabethagira bethikirie sabuni mbi kon kanda jukirie ngugi na nda specialize ngugi ekwa na nda metikiria nda chitiria class I have nyande kandi ngatirimana nawe mbitawa Glory mama sabuni na kandi ekwere anga kunengeria kandi ekwa Mobango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara yetu sako, your success our pride. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali tena. Ukuli skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Muthenya kwarite na utuko mundune tutigaira nugukena na twakumurukira uria mantu jakari utigakurukiro inyambi muthikire wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV kuza awards iriaja kairi ringira kameme ka Weru FM kura na TV ere tharagia Meru yonthe nio Weru TV kura na njira imbuthu SMS ritwa kuza utumekire 15601 ucokie biure bina bibiotho na niu kuringa kura ni utheri ibwega nontu bagutwitikia Weru FM 96.4 na Weru TV rumuri rwa Ameru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano.
Ngako watu wageni tucokerani ati gikundi kimwe gite gia kithirikari na rietwa Zoe kirakaingi gitethairia na barabate wiciomba nibagunekete kana nibagunete ana bate wiciomba kumegembe South na mathaga ya kwambiriria ngui onto ya mashini ciotuma into bia waka bia saluni bia kwenje na bingi bibingi moroto munene ywe kureta twanya twangui kenda kurona waga gya maturene mutaratara yo ywetethetwe na mbere kienine kia ndio kanuni na kulingana na erekere bagikundi bawite mathaga ya mung'ana yo chiringi milioni 15 kaiteneo kau ni bakuria tongere bagi siasa nyabo kwambiriria mirandi yonto ya kenda kureta twanya twangui na kureta weti na mbere na umaturene mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mogendie na Nteto na njira indiko Mumiru ugire mwana ati muciari alijaga irigo na masau na kutiga uu ana batina aciari na nkia gicigone kia ubunge kia Igembe South nibonete wakubatethia na kio ni gikundi kimwe gitikia thirikari gia Zoe kiria kibagururite into bia kwambiria ngugi cia njara birio bia saruni nyozi miako bia stima na bingi ona kinyako bacheki cia milioni 15 kenda bonjorithia biashara iusiao aratumbite otirimana na barabate na aciari barabomba inge brabe na kosi mwanya batombere kuyukia ki program wetu mwaka muthiru December na mwezi wa Julai mwaka muthiru baratumbite kuwetete kosi mwanya bakathia kosi mwanya kenda bakuitegemea banjire biashara cio bomba uitegemea ruaretu yeto ba mbecha ciongwa taslim tobanenkira cheki cia milioni 15 lenso kinkatho ke kundigaswe kumba kwetha gitwe empawete na matiro cia kurutangwe itoikirwa course cia mieri 6 yonto wondere omwe o contestants ndeikirwa course ya mieri 6 ya welding na ruare ndire yao ibukona masini ngweta ni cia welding iraba mbete ontetheria cio bira to buy mbeo na njira ba equipment kenda bomba kuitethia maisha neo na bairitira ngui na batethia nabo na bakuria maisha yo kiatho kikithithikite kambini ya ndio kanuni bare athira ati utethio bukiri anaba ni njira imwe kinya ya gutira antu babethi ni bakuona ngugi cia gwita mubango bakwira siasa ni babateretwe igukobia akintu kimwe kwenda kuromba thirikari yetu Kenya iberie turitanirie ngui as partners na itorita na the government of Kenya, but Zoe model to kuona iyo ko reach out to so many youths na finances sie tutasie thero singi atoya na bana niba kumeka 17 mwaka 24 nigena tombo batethia no tubatombre babinga tombe kon la kithomo kyo banjire ngwiji ko ni kesi kia tuka kwata muntu yete to into bakurwa twamutheka kuri muto awatere chumbi libithiri na thaye mithatene ayete ufa ya muthako. Dennis Mogendie, Weru TV, kambini ya ndio kanuni, Igembe South, County ya Meru.